Meghalaya Post.news. Habashim kia halor ka jing e kabalai kandu daki pajba na nyau teli kisnong kibakan thup e kisnong mola mano musyang rim rangat lumputhoi ban monung tudu kinong ilam ka Jointia National Council JNC nyau chnong circle kabalai alam dau mehir mbai in charge ka turi ka JNC nyau chnong circle menta ka sngi kil lek kandu harangkat dak bapha jingtho show sub divisional officer SDO ka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited MEPDCL kabadan hakliurian kanong rim kabala penlong ye kiti kinong ilam ka JNC nyau chnong circle bandai ikandu USDO kadi hadian bakilayo kajing ujor na kipajba ki basyong basa hagiti ki new teli kisnong hak bakilaman jing e na kajing lip palan ka boarding baman kapor bat haba lip ru kajune slamba nalor kata wat haba ombyang boarding hendroi kinong snong kidang yo e ki bai boarding hakador ka baram syaba palat pun hakate ka sngi bagiti kinong yalam bat ki khot ka JNC kilalej ban kandu USDO MEPDCL kilabu jing kli ya kidang ki balpanlong ya kajing lip boarding bakha hagiti ki new snong namar kajing lip boarding kalalong palat liang bat kabalakta ekipajba hakabaka jinglip boarding kala sulong lenter taj war haba omdan selap nel air hendroi ka boarding ka shulip ben nalor kata kilayo ruban pensngau baka jinglip boarding bakha hagite gisnong kalakta wat iki samla puli kibapan kure iki examin kabala pentut yakir kompuli jongki e wat iki bri kibapan kam ya ka boarding haki babun kiliang ton ni singi kasudri yogi nawaso sne marjar karu wa nagaliang yung agency nya circle dawan isem wa SDO yang ka wa mita amuku ne mita wa kajing yap like kha chakadong mita yang ikam ga nya chno haju ko porla da yo complain na giban bay man pa yang ta nya chno de lang wa jing kre lang yang ga sunjuk yang ikam ga dong nya chno de na kliang yang ga agency da lai go ya ga jing tho la ni complain cha SDO haju itu open biangi yang boarding elektrik ne bah hawa poi islap malumala andai gela bonsin yap wa te kat wagam te kat kam gajing thaw ada boi wa to USDO to ule ujo wa amkam khamtam wa kam gini por wa di kena skor dang sedangi haju por dang cibun en gajing amkam ke jing thaw ibu bo homework ngani krekot gi andai bonsin jo changi yang jinge cispa persen atau cakap dong yang itu dah cakap bagi krekot lalu thok mo lamba gebor lagi elektrik tapi yo pen mana i wan bu jing thok lalu komplain cakap official dia su andai wa haju ko por le kat kam ga jingku yang boarding elektrik wa ga jingsu yang ki wo chakri gilai ya ki ba wo jingsu ya pher go bak labak kamam te da boi ya jing thok wa USDO himkiong le wi kam nangwa kabor yang elektrik ye go chakri gi pajba yang gadong gathani gi kat kam ga jingsu go yoki nagalian yang ga JNC kan tujur go ya ga office yang DSO usna bhaga ule wood haji ta uni kam bom to open thot gi ga boarding elektrik hawam pu mari ga jing pher yang ga jing le yang ga bor mariam Meghalaya Post.news.